Dikemedi di ka nna dikete di le 4 di tsenetse Khonferense ba Presidente ba Maloba Thabo Mbeki, Jacob Zuma le Kgalema Motlanthe le bona ba tsenetse kopano. Fa a ne a rebola pegelo ya sepolotiki, Presidente Ramaphosa a re ke go le gontsi go naga e go fitlheletseng ka fa tlase ga boeteledipele ba ANC. A re kopano kgolo ya dipeeletso e setse e ngoketse babeeletsi ba le bantsi mo nageng. The investment drive has been accompanied by a range of reforms that we have had to embark upon to make our economy more competitive, more efficient, and more capable of growth. These reforms have focused on network industries of energy, telecommunications, water, railways, and ports. Ramaphosa o gakolotse dikemedi go ela tlhoko gore ditshweetso tsotlhe tse di tlileng go tsewa ka khonferenseng eno di tlile go swetsa isagong ya lekoko le naga eno. We go into the 55th National Conference as an organization that is renewing and rebuilding itself. We have a new membership system as directed by the 54th National Conference to combat gatekeeping and the manipulation of our democratic process. More than 3,500 branches of our movement held the most democratic processes through the branch general meetings to discuss policies, to select delegates to this conference, and also to nominate their preferred leaders. These are major steps that have taken place in renewing our organization and ensuring principled unity. Khonferense e tswelela ka moso mme kwa bokhutlong ba yona lekoko le tla bo le tlhophile boeteledipele jo bontšha.